Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, at suyuvchilar, жылқы germandari. Bugun Jalolobod Hamnoken Qizilqishloq jergesinden Denisbek Mirzadan onday takavulagı tam ayat satuga chiqatgan. Hozir bularning ma'lumotini yaxshi qilib olib beramiz. Ma'lumot olgancha kanalga qatorliklar qatalib, like'dan basib, yaxshilab qo'llab turingizlar. O'ta bir chachiragan sergak atgan amaç. Videoga cheyin ikki yoqqa jilolib ko'rsatdi ama 6 жылоосу баскан турганы өзүнүн алып жүрүштөрү өтө жакшы экен. Анда эмесе Денис маалыматын жакшы кылып берейли да, анан видеонун акырында ошол буруп тегеретип акты бастырып көрсөтөйлү. Алейкум ассалам. Жакшы, өзүң жакшысыңбы? Аттын маалыматы боюнча 1 плюс. Ат бир жакшы акелерден келди. Аттын улагы такалага чаап алып кишине жүрүп кетти. Улак өтө такшалган деди. Анан ошол жерде келип калды. Кечен стаска өсөм бир акам чалып, бу аттын албаган сорну албаган дейт. Тааныйт экен а, значит, а? Бу атты ошого алып берген экен. Мен акам дос экен да. Россияда болуп жүрдү. Өскөндөгү Дорон экен акасы бар го. Ооба. Ошо чалып келди, бу аттын ташаган, сорнаган эмес бу аттын деди. Бу түгү Жалалаттан экен. Жалалатта аталсаткан Канибек бар го. Ооба. Канибекеден алып берген экен. Бир ат берип үстүнө пул берип зор алышкан экен бу атты. Буларды такалака кичине чабып ойнош, оны алып жүргөн экен. 1 жылдан бери кармайт деп экен. Маалымат өтө ошондой, бою 1 плюс да, 55-ке жетпейт. Тартпады. Анан жаш боюнча 6-7 асы ат такшалган ат. Жашойдо. Маалымат өтө ошондой. Жакшы. Жазы менен середе жайлоодо малга койгон эмес деп. Ат арыгыраак. Мага келсе ошентип жайлоодо середе минилди деп анан берди. Сакалдыдан келди. Жакшы. Алды бир акелер бар, ошолордон алып келди. Неге салып көрөмчү, жаш балдарга, жаңы чаган нерселерге алып берендер болсо, берет да каласа. Биринчи улактарга караса жарайт да булар, а? Кудай каласа. Жечи жакшы, тоол таза экен. Жакшы. Жаат бар карабайт, сазаң бар экен. Зор экен. Жакшы экен. Денис, мүнөздөрү кандай экен аттын? Мүнөзү мага келгенде 3 күн болду, 3 күндөн бери жакшы эле. Балам карабына, мен билесиң, балам карайт. Өз сулап сүйпөп эле жерде байлап койсун, сусун берип, жем берип турат. Болду. Буну Жалалаттар ошого Канибекке жашаган айылдын көбү тааныйт экен. Интернетке берсең көбү айтат деген, тааныгандар болсо айтса болот. Жалалаттар ташабага сорноган эмес деген. Тоол таза экен. Тоол таза деди. Малдым ачык эле, алиги мен өзүм оноган жокмун, өстүргөн жокмун. Ачык. Тоол таза, жебичке таза деп келди. Такалага чапты, улак жакшы алдык эле деди. Ана жакшы деп мен алдым. Анты өзүнчө алса менен стаска кое койсом, ошентип маалыматтар келип калды. Өскөндөгү чалып айтып калды, бу атты мен алып бергем, досум аты болот. Коркоолак ташабага соргон эмес бу атты. Бул Жалалаттардан сурасам көбү тааныйт бул жерде. Бу бир болду, дыйкандан бул ат экен деди. Аны ошого өтүп калып, бияктан атап барып берип алган экен. Буга таамай, любой жерге бар чаап көрөсүң деп айтты. Маалымат ошондой келди бизге. Болду. Өзүм чаап көрүп, оно кылып элекмин. Каккалап жолдору болсо жакшы, үстүлөрү толо, 4 ат экен. Ушу этинден өтө толо да мынучу. Жакшы. Мен жакшы оюм алиги жаш балдарга, жаңы чыккан балдарга болсо алып берсе күйбөйт да, кудай каласа. Ошо айткан маалыматы чын болсо, кудай каласа. Ошо. Жакшы экен. Эки жакка бастырып көрсөтөйлү эми, Денис. Жанар. Яман элпеге. 5-5ке чыгам десе, көбү катып калган. Соң. Бар bizde. Turganda yama kuyup turat ekan. Ingen kaçın gerek. Yura mo çamcatta yok işte. Canlı işte onu canlar.
Boyu 1.50'den üstü ekan. Çamalı boşa satanlar 1.55'e жетпейт. Ооба. O vaqtda hali satılmaganга çamada bilip kalat gelsen bunun için. Ооба. 1.50'den üstü ha, Xudo xolasa. Lazım aşağı ege sayıttı şu teker şunu alasın dedi. Seyircini ketersin dedi. Yavaş yürek dedi o. To jilik dünnese ekan biroq. Tarıklı olarak Ооба. tarıklı olarak. Bir kalıp örüntüde yapıla kalasın. Yaş balları alayım, çağırtısı. Suyunasun da. Ооба. Басын қанша қойын отасың Денис? Bas, arzanmayın. Қанша? Ulak vardı, Palaçemin dedik bu. Oşuna malumatmen geldi. 200 bin geldi. 200 мың сомға. Ola 200 bin son. Tuş verem, zor kılı öyle. Болды. Jet oblasa salıp verem. Доставка дегені қызыққандар болса. Satçıyla maksat dalıyınayı. Қармап отырсын керегі жоқ дегені. Kızıkkanlar olsa korkunç çalıyorsun. Zor olup bunlar. Karaştırıp verem. Болды. Yaşkallar alıp verem diyen onaganlar olsa. Ama şu yaşın ayın 5-6'da gelgendeyken ben Aa. 6-7'de gördüm açıkları. Ha. Akam ayam onu olsam şu 6-7 oşko itip koydu. Buna çiğne açıp görsat koy. Bu tişinin қаралары кетелі екен оға. Varalar toluk durar. Göründü? Ава көрініп екен болды. Камераға көрініп тұршы. Yanar. Alasın ketersin de geldi ama. Ова. Solga solga. Egesi çıraytı jalaytı bana vergen. Takala kadar çavcıdı takala toklayt dedi de. Çavap varsan toktap kalat dedi. Ова. Alasın ketersin dedi. Yaxsat alıklarına zor berekesin dedi. А, жақсы. Bakalar çatı da satan dedi menen niyet kılta bu da. Болды Денис, базарың өсін анда. Kanı versin. Жақсы сатып ал. Ал.